جه نوانده نوچین اورینت نیوز بولتنا کردی ایوار باش لگر سپی دانزه گند هاتن رزگار کرن و شهر رزگار کرنا باجر دست پیکر و 3000 ولاتی لسر سینور ترکیه آسمایا دو اندامین انا کسا خوش انجمن ودکشینن و به بونای بیرانینا دامزراندنا یکمین پارتی کردی لسوری لآلیه کی گلی و لآلیه کی دن شاهی کمیسیون هلبجارتنا کردستان دبیجا تشتکی ما تنه بو هلبجارتن سروکتی هرما کردستانی و بارزانی برای خود دا ولاتن کنداوین عربی لروجلاتی باجار گری سپیت الابیض دانزا گندن دن هاتن رزگار کرن و شهروانن یپگجی گهشتن بر دری گری سپی شر و اپراسیون گرتنا هرما گری سپی د دوما و لگوری آگاهین شهروانن یپگه لآلی روجهلات و گهشتن بر دری باجار گری سپی و هیزن بولکان الفرات جی لآلی روج آوا و پیش وادچن یپگه راگیهاند که ده ایواری لروجلاتی گری سپی دانزا گند جدستن داعش هاتن درخستن و ده انجام وان اپراسیونان دا هجمارک جتین داعش هاتن کشتن لی دردورا باجار گری سپی شروع پفچون دوما یا پگیجی بانگل سویلین حرم گودرباسی حرم جزیره روجاوا ببن اپراسیون و شر گرتنا حرم گری سپی یا روجاوا دوما یا هری داوی شروانین یا پگو هیزن برکان الفرات بشکش باجارو که سلوگی گری سپی جدسته داعش درخستن و ریاد نافبرا گری سپی و حلبی جی خستن بن کنترولا خوده شهروانین یکینین پاراستنا گلیه پگه و شهروانین برکان الفرات گهشتنا درگه آزاد کرنا باجارو که گری سپی و گندین جنداوی عیدانیه ابو جابر و عین سلوگ رزگار کرن جالی روجاوای گری سپی و جی شهروانین برکان الفرات و پشتی آزاد کرنا گندین ابو خزرا ابو زهور بدریه خربت عبود و تربا گهشتنا سرسینور گری سپی هفدم بردف که یپگه دور خلیل لسر روپلا تایبت یپگه لسر فیسبوک بانگل ولاتین گل نافچین دبن کنترولا داعش دجین کر گو برای خوب بدن نافچین دبن کنترولا یپگه ده ری دور خلیل دیار کرجی گو او دی همو پیوستی و آلی کاریان جبوان ولاتین گو دی برای خوب بدن باجارین حسک و سری کانیه پیدا بکن جالیه که دن و یپگه بانگل سویل ولاتین گوجبر شر جمال واری خود رفن و لسرسینور آسی دمینن کر گو درباسی هرما جزیره ببن یا پگه هر وها راگهاند گو چش دسته وان وره دیش بو پاراستنا سویلان و حواندنا وان بکن دما شرجی بقده دی آلی کاریان وان بکن جبو وگرن مالو واره خواه یا پگه آنی زمان گو داعش سویلن هرم جخوره وکا مرتال بکارتینا و خل پشتوان دوشره حتی انها به هزاران سویلن هرما گره سپی جبر شرک و جبر بونا هنک جوان درباسی ترکیه بونا و هنک جوان درباسی کوبانه بون و بشک جوان جی لسر سینورا ترکیه و روجاوا آسیمانا لگوری و نو دیمن گوهاتنا بلاف کرن چکدارین داعش بزورا چکان او سویلین گو لسر سینور ترکیه کم بونا دی سوید گرینن دهنک جوان دیمنان دا تیدیتن گو لشکرین ترک و چکدارین داعشی برانبری هفرا واستیانا هفدم لهرما گری سپی دو هیزن برکان الفرات و شهروانن یپگه رین دناورا حریمه و باجار رقیدا لآلیه باجارو که عین عیسا کنترول کرن هر وصا هین جیدرین لشگری د اودای اپراسیونا برکان الفرات دا جئولت نیوز را راگیهاندن که هیزن وی و شهروانن یپگه و با آلیکاریا فروکین هفگرتنا ناونتوی هجمارک نافچه نول رجلاتی هرما گری سپی کنترول کرن و او پیش دا بردوامن و لگوری همان جدری که چتین داعش نهیشتن که سویل جهاره مگره سپی کوشبری ترکیه ببن دا کوان وکی مرتال ده شردا بکار بینن لآلیه کیدن ریوبریا گشتی یا یپگه و جبو اولاهیه مروفان ده جوالاتین گره سپی ین کن ده صدما جنگه کوشبر بونا خواست که با آلیه باجار سریکانیه و هرن و نیزی سینور ترکیه نبن.
لنافچه کانیا غزالن آروهای و جبر سدما کو پنابر دخوازن جهری ماگری سپی در باسی سنوری باکوری کردستان ببن آلوزی درکت. پنابران جگری سپی درکتنه و لکیلک کانیا غزالن کن بونه. هجمارا پنابران لوی دوره حتانها گهشتی 3000 لی هر ساعت او هجمار زیده دبه. لشگرین ترکیه هشیاری ددن پنابران که لسر سینور کن بونه دا که جسینور در بکوین. لشگرین که دستور نادن پنابران سینور در باس بکن 4 جاران جبو ترساندنا پنابران گله بردان دا که لسوی داره عصب مینن. بله تماشاوان هجا جبو هرگولیین بهتر درباره روشا میدانی امنها برای خوابدن انیا شر جگره سپی نوچه گیهانه ما اکرم صالح لگلمه اکرم چه هرگولیین بهتر بتره هنه درباره شر و پفچینان ریا عین عیسی و رقای حاتی کنترل کرن و تنه 1 کیلومتر جگره سپی رمایه ايفار باش عبدو وصاجي الملي مجي الآلية جبهة سريكانية وهروها باشور بثانية كيلومتري مايا أم أنها أنيا شرعة بيشينة أم قري ستي أنها جمفا خويايا كيلومترك ني كيمتري كيلومتركي دوري مايا جبين سبيدة ساعات ششوني بصبايدة شروع فكشوني انجلكي جرانو تند الملي روج حالات جقري ستي بآلية كرفة دقاومين هيزن يبقى وهروها هيزا ارتشا آزاد ولواء التحرير جسي آليا قري ستي خسية چنبري دج آلية باشور لواء الأحرار وهروها ارتشا آزاد وجهردو آلية دنفجي يكينيا فراستنا جلن هيزن داشي هر باش فتشن چندنا ماينا لي نكارن البرخوة بدن بروجن كواليسيون أنا في دولتي جي إجفاس بيدا حتى أنها نيزي 12 13 غارين اي عاصماني یک آنین گوبارگاه سرکه بتوندی بوم باران کردن. بله. گری سپین هات دکون دهنه گوبک هیچن ام عالیه گری سپی کنین فراسنا گل گندک جواستان تنه دمینه گندک تنه گوبک هیچن عالیه گری سپی و تک من بازار بخوده. بله. بله اکرم دخواست روشا باجیر جیش تناس بکره اگر که تو آگاهی به دست دا هبن تیزانی که داعشه مال ولاتیان دهندر بازار گری سپی دا تحقینه. بله عدوهر هم مستر مجارة تقاين أو مجارة سركية الهندري أنا هجمة بخويايا الهندري جري سبيفا جالك دومان درد كذي ولكنين فارستنا قالوا أرتيش أعضاء نجانا هندري باجر أب دومان سدماوي تقينا معين عند هندري مالادا يا هروا هن آگاهیم جهان ما جو هزين داعشة بعدي سينوري تركيبة درافن وجالكي فدكشن وهذا كوا جالكي بتوكد هندري جري سبيدا مايا هروا هاجي إيرو باشوري سلوكيفا ديجسر هات الروخاندن هات ما ينكري مجهلة داعشة وروخان تجبو هزين يكيني البارستنا قال نكارب نوابزي فرن ل تر ريه اخي هات الكنترول كرين جو كاربن الجسرات زيفن هروا هاجي قالك ولاتين ايغو سر في نور اصلا معنا الجوري جيدر انتايبت جمره امسركي بوار اخذين جو اويكا جو الجوري برترشارين سينور وي كاربن جو سبا ولاتي ودرباس بكن چمكي جو الجوري قالك روجنا موبايل مينا سي ان ان امريكي جو داعش ندهشت ولاتي درباس ببن دا جو بيك بين وقت دروي بشري وقت كمرتالان بله نوچه گیهانه ما جانیا شرج گره سپی گلکس پاس بله تماشاوان هجا جانیا شر منها برای خوابدن سینور ترکیه گره سپی و جوه دره چالکوان حسين شفقت لقلمية بريس حسين تو بخيراتي في بولتاني قالوا روشا بنابر ان كوشبرين جري سبي لسر سينور تركيا تشاويا بله كاك حسين بله خويا تليفون ما لقال حسين هاتيه برين اما بولتانا اخوا بردوامك بله لشامه ودایا فیلق الرحمن یا راگی هاندن دا دیار کرن که هزن رژیم تا خاجوبر بغازا کلور توبران کرد و دا انجام دا هجمارک ج سیویلان بریندار کتن هر وسا ولگوری همان جداران که توبران غازا کلور هاتا پشتی که هزن رژیم به درباسبونا تا خاجوبر دا نچار بون هجای ببرخستنه یا که دا انجام بوریدا تا خاجوبر و بتندی ناوند مناشیر و طیبه راسی توبران غازا کلور هاتن
دربارەی رەوشە مەیدانی لە سووری لە سوێدای ئارتێشە ئازاد ئەمبارên چەکان یعنی رێژیما سووری دە هەندێرێ بالافرخانەیە ئەثەعلەدا تەقاندن و لە حەمایە لیوائێ فەیلق الشامیە بەسەر ئارتێشە ئازاد و کەنداوە زەیزونیا ئاوێ کۆنترۆل کرد ئاگاهیان بێتر لە راپۆرە بێدام تەماشا بکە. لە گوندەوارێ ئیدلبێن و جێگیهانê ئۆریەنت نیوزدا دیارکردن ku hêzên artêşa Elfeteh û balîkariya odeya operasyonên cenga Anasr re gundên Serarîf, Cennetulqura, Kifêr û gundê Hetab yê di navbera bajarê Mehembel û Cisr Şiğûr de kontrol kirin. Di heman demê de hêzên artêşa Elfeteh grûpên leşkerên rejîmê yên ku li navçeyên Frîkê, Girê Elyas, Hembel, Cenzara û Mişêrfê bicihbûne bi mûşekên hawnan armanc kirin û di encamê de gelek ziyanên maddî û canî gîhane leşkerên rejîmê. Li Rojavayê gundewarê Swêdayê hîn çalekvanan ragîhandin ku artêşa azad embarên çekan di hindirî balafirxaneya Eselê de bi mûşekên hawnê towbaran kirin û ew bi tevahî hatin teqandin. Her wisa hate diyarkirin ku di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek ji wan birîndar ketin. Di heman demê de hîn malperên ragîhandinê danezanîn û ketîbeyên artêşa azad û piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re hejmarek xal di hindirî balafirxaneya Eselê de kontrol kir. Lê gundewarê Şamê li navçeya Qelemon odeya operasyonên Qelemon ya girêdayî artêşa azad ragîhand ku hêzên wê û piştî pevçûnên tund bi çeteyên Daişê re girên Efayê û Seniyê bi tevahî kontrol kirin. Her wisa hate zanîn ku di encama vê operasyonê de bêtirî 10 çeteyên Daişê hatin kuştin û gelek mekanîzmên wan yên leşkerî ketin dest artêşa azad de. Li Rojavayê gundewarê Hemayê navenda Hemaya ragîhandinê da diyarkirin ku li derdora dergeha Zîzûniya Avê şer di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de rûda û hate zanîn ku artêşa azad deriyê vê dergehê kontrol kir. Li aliyekî din odeya ragîhandinê ya Feylaq Şamiya ku bi ser artêşa azad ve ragîhand ku li gundê Merekbê jî şer di navbera hêzên wê û leşkerên rejîmê de qewimî û li wir jî artêşa azad rêbin demet ciyanê kontrol kir û di encama van pevçûnan de bêtirî sî leşkerên rejîmê hatin kuştin û sê tankên wan hatin têkşikandin. بەڵێ تەماشەوان هێجا جارەکردنی ئەمە هەر نەگرێ سپی و چالاکوان حسێن شەفقەت لەگەل مەیە کەک حسێن بهیوی مەبەجرە دەنگی مە BBC ئێوار باش جوان سلاف و رێز وەرە و هەموو تەفەژان تەماشەوان هێجارە بخێر هاتی کەک حسێن 3000 کۆچبەرێن گرێ سپی لەسەر سینوورەی تورکی ئاسەمانە و ڕایەدارن تورکی ژێرێ نادن دەرباسی باکوور ببن گەل و ڕەوشەوان چییە؟ بەێ بەری نێزیکی دو کاتژمێران ئەس چوومە سەر کاتژمێ سەر سینوورێ ناوبەرە باژارێ گەری سپی و ئاجقە لە باژارێ ترکی وەستا خویاکردی یعنی 3000 حتى 4000 او تقريبا هبو دبر سينورا ملت رئيس بوبو وجندرمي تركيا نادي يشتل درباس إلى تركيا. بله. ديمان هنا جي الجامعة ما قدن جبر داعش دهات او ملت كل بر جهدا لبر سينور كوم بوبو داعش او ملتا بدقراندن وقت بدي شخرا بكن مرتال رونك قرق جباجير بكشيلاب. بله. كاك حسين افتي وطيا كو داعش و رايدارين ترك ان سرسينور رينادن كو پنابرانا درباس ببن گلو لوي واري وت گلي وت كس نديت شاندن دا كون هرن رايدارين تركي را بجفن و روشوان شروفا بكن نا حتى نا تشتكتنا بس ملت جالي تركي دا اسطنبول راسكرن وطافات جندرمي تركات خواستن دبو يعني خواستن كو جر ملاتي باي سوري البارتينورا درباسو على تركيا واكيد حتى في دقيقه تشتكتنا يعني بله افتي خويا كرن كو هفريزيك دنا برا داعش و جندرمي ترك دهنا داكو اولاتينا نيزكا سي حزرن انشار حزرن وقت غوتي كل ودري عصبي منن لفي باري رايدارين يا باگا دبيجن برا پنابر درباسي تركيا نبن برو هريما جزيره و نيزكي سريكانيه بهرن گلو ويري لپيش پنابرن حسانی به بی پروبلم در باسی ویدا بری ببین
والله جار داريكو او دبيجن بيقول هجر تشتي خانه وقدن ابشرال جموان هي اكيد الجموان دبي ابرتاج ونات لانه كان بيرتبنا بس تشتي امكانها بدن ام تشتي الفيتشار خد بينن يعني ملات يرو درو انا كوم دبل بر عم بيجن داري سينور دنا بري حد باجارادا ما بري باجار كريس بي و اغجق على باجار تركي وحتى نهاجي جندرمي تركي برا نادن ملات وحتى نيل الملات آلي سوري دا جنيز كوانا ببي وداعشي ما تسديمان هنا ما بدي يعني ابجابي ختي تي ملات بدقرني جبر سينور جبوك يعني بكا مثال شخرا وكويا يعني جبر بقران ملات جبوك ياوي ديسا تدي ياوي ملات ديسا نها لبر سينور قال لك 4000 انسان هي يعني حتى بيتاكد درباسي آلي تركي نبو بله اللي قولي ديمان انكو دست مكاتني روش گرما و هافينا و اوناد زحمتيه كدن هادي منن دروجنا سيروجنا لتشولان مانا گلو جالية خافا و هول نداون وقت چالاك وان داكو وندنگ خواب بگهنن ائتلاف سوري آن انجمن نشتمانية كرد هندر ائتلاف دا چمكي مجي ويس بيدا مهول دكن وان بكن ميوان لكسي برسفا ما نداو والله حتى نها اوي ما بورتن ما تشتك وبين زانياريج كسكي نبي سند دبر به اودا به مجارده يعني بله چالاك حسين شفقت جالاكس باس جيجري سبيت المربوي جالاكس باس ائتلاف نشتمانية سوري انداماتية انداموية بناوي وليد العمري جي ائتلاف درخست ائتلاف داخليانية كدراجي هاندنكو او انداماتية وليد العمري بصدمة كوي بندن ائتلاف بارتشكر ودست خوادري جي سروك ائتلاف خالد الخوجة كر هروسا ولگوری ائتلافه کو او بن پیکرنا رئیسگرتنا ائتلافه و همی بند دموکراسی تندکه جیگر گشتی نتوانی یکبوی آدم دینگ تو بران فروکین رژیم اسد لسر دورین کو هاتنه رزگار کردن شرمزاد کرد هروسا دینگ و داخویانی خود گوت کو تو بران فروکین رژیم به برمیلن تقینر لسر سیویلان بند ناو دولتی ماندل دکه و دا زانین کو هفته بوریدا و لگوری هجمار نتوان یک بوی کو بهتری 100 کسین سیویل به برمیلن تقینر جیانا خوش دست دانه ده مجاره کردن دا کمیته IHH یا الهاورچونه یا لترکیه و به هفکاری کمالای قطر یا خیرخوازیه ده 27 کامیون آلیکاری در باسی سوریه بکه هر وسا سروک کمیته یا الهاورچونه یا ترکی بولند یالدرم راگیهاند کو بهتری 3400 سلکین خوارنه دوان کامیونان دا جه سویلین سوری را هاتنه شاندن و دا زانین کو اف آلیکاری ده بگهجن 15205 مالباتین سوری یلدرم آنی زمان کو ده دما بوری دا هجمار آلیکاریان کو جه سوری دا هاتن شاندن کم دبن و او ده دهیوا رمضان دا جملت سوری را آلیکار به تیزانین کو دریین ترکی جبو آلیکاری روجاوای کردستان تانها گرتیه ده قامش لو دو اندام امانات گشتیه انکس وکشاندن خواج انجمن راگهاندن و بویکوت کرنا کنگره و سویا مین کرن دکتر گیوارا رمی فرحه و داخویانیه که به زمان عربی هروها محمد محفوظ رشید و به زمان کردی دیار کرن کو صدما بریارا وان و دگره کو انجمن بویا انجمن که پارتیان و تنها ت سرکفتن جبو مافی کردان به دست نخستنه نه لسر آستا نتوی و نجی لسر آستا نشتمانی ایرو 57 سال به سر دامزراندن یکمین پارتیا کردی لسوری در باست به هر وها بهتری سه پارتی دوی روژه دا بیرتینن لیتانها جبلی پارچبون جهف کرن ناکوکی تخواستکین برچاو جه کردین سوری را به دست نخستنه وکو جوان تی خواستن در راپور جوان الکردی دا شروعین بیتر ام تماشا بکن دیروکا 14 حزیران سال 1957 روجبونا تفگرا سیاسی کردی لسوریه یا گویا کمین پارتی هاتا آوا کرن دبن ناوی پارتی دموکراتی کردی لسوریه بسرپرشتیا نوردین زازا یکمین سکرتیر پارتیه و هروها عبدالحمید حاجی درویش عثمان صبری صلاح بدرالدین و هن سرکردین دن و جبرناکوکیان ده سال 1965 ده پارتی بود پرچه چپ و راست
اف ایرو اف دستکفته مزن گوچید بن روجاوا و در يعني اف يكش برهمن خباطة سياسي ياكو شبينجو حفتادا بردوام حتى ايرو دقل شكستن دقل بارچبون دقل كتن ورابوني دا اف دستكوتين مزن گو ايرو الروجاواي كردستان چيد بن حيواني وي چارده حزيران سالا بينجو حفتادا هاتا دانين و حتى وكا ايرو د سالا 1965 ده ملا مصطفى برزانی هولدان خو کرد گو هر دو آلیان بکیه که لهویه وی بجی نبون و بو سدما آواکرنا پارتیه کدن و جوه دمه دوتانها پرچبون ناو نیشانا تفگرا سیاسی کردی لسوریه و جبلی ناکوکی و شر هفدو ناکن لورا بو سدم گوتانها راستی بونا تفگرا سیاسی کردی لسوریه لجم دولتین اقلیمی چه نبویه بێگومان دیرۆکە تەفگەرە سیاسی کوردی دێ ئاگو عمرێ 5 ساڵێ gelek serkeftincî çêbûn belê tiştê dibêjî rastê gelek jevketin jî çêbû dûrbûn çêbû û teeddidîk mufrid çêbû di hereka Kurdî de niha ji mara partiya em nemazanin gihayê çi astê يقتضي أن نوحد جهودنا جميعا ام لپیش رژیمک ستمکارن لورا دوی امکار و خباتا خوا بکن یک جبو ام وی شورشا گوته دب هزاران شهید و گرتی و پنابر دوی ام رژیما بعثه بینن خواره دورا ام لناکوکین خوا وگل جميعنا لتجاوز المحنة ومن ثم نعود إلى خلافاتنا هر پارتیه که کردی لسوریه و روژه بشاهی و دیلانان ببیرتینه لتانها ناکوکی هیا لسر ناو پارتیا یکمین لسوریه بهتری سی پارتی نونرتیا تفگرا سیاسی کردی لسوریه تکن و تانها تمافکی برچاو به دست نخستن و تنه پرچبون و جهفکتن انجام 58 سالی جکاریوانه جوان کردی اورینت نیوز عاموده لباجار عمودی پارتیا دموکراتا کرد لسوریه بش نصرالدین ابراهیم شاهی اکلدار خست به بونه 58 سال لسر دامزراندن یکمین پارتی کرد لسوری شاهی به حاضر بونا سکرتر پارتی و هین پارتیین کرد و عرب و کسایت چالک بریوچو هر وسا هین بشدارن لسر کار تفگر سیاسی کردی لسوری و ناکوکیان بون صدما پارچبونا وان پارتیان نامه خواندن و شاهی بستران و دیلانان بداوی بود بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن لسر مجارا دامزراندن یکمین پارتی کرد لسوریه منها بر خوابدن باجار فرایبورگ لألمانیا و لگلما سیاستمدار محمد سعید آلوجی لگلما برز محمد تو بخیر هاتی و بولتنه پارتیین کردی 58 سالن رادبون ردنن دبین ام ریباز برزانی نه گلو ریباز برزانی لپارتیین کردی لسوریه بویا نزدیکی سه پارتی افته واتای تکدانا پارتیین ما آن تکدانا ریباز برزانی رئيس وسلام سباسيوات كم بري حرتش سباسيوات كم جبو تبليغونا من خير هاتي واز دامزراندنا البارتي الملتي خو بيروز بكم لمخابن وقو واني زمان بوس دور سيهري خستنجي البارتي وقتيان اضايا براستي ريبازا برزاني نولد بيجي اضايا جهفكتن وبلا بلابون و دوری مافی ما دشن براستی بله برز محمد هیرو سه پارتی گشکی شایان داردخن دی بجن پارتی آمه گلو پارتی آهانا کو هیرو هاتی دامزراندن وکیا آهانا 58 سالان بری هاتی دامزراندن راستی از دبینم گش دوری پارتیا یک امین گاوا گونه هات رخستن دوری ویچونه و کسک نکاره بیجه نو اف پارتی آمه پارتیا داوی گود به پارتیا نه بناوی فکر کردستانی به سروکتیا سعود المله دخوازی بخوته خشوناوی لمخابن اوجی نکاره و ادعای بکش برگلو او بخواه نفسها ناف لخوكري ونفسها ربازة خوازي بمشي او بخواد ريك تكتلي دهات وقتش كي
قال لك اتفاقات تشكرن وخارج شرعية البارتي دمشق. بله برز محمد تشتاقي دن دخوازم جناب والناس بكم پشتی کو دبا سپارتی هین آلین کرد دبیجن سکرترین ما به نخواشیا کرسیان کتنا گلو او لگوری نیرینا تا چاواتی خواندن والله دخوازن از بینم هر یکی هم دخوازوی ناوی گل خو کریه بخواد گریده جبو گلو خود جید بهیل چلو ملت متخوازی گلو به خوشوی تشتی خلاص کلی مخابن نکاره تشتی که از خوازم جناب وربيجن انه شرعيات جرك جملت وجه نفسها اندام بارتيه باللي شرعيتها بارتيه ما انا قش دربيه هما انه ريجوان رفب انه بنادي بارتي كي بانوان كن او جوان بس يعني وقت كانت اندام حرب بارتي كي شخر حاجز كرني خستن بيشي وكرسي خبز الخيم زيادة تلي زيدي بله برز محمد هيرود اندام امانات گشتي انا كسا جكار خوا دور دكفن ودبيجن انا كسا و بارتي انتدا قالوا لدوري آستا نشتمانينا لدوري آستا كرد پرورينا قالوا تتخمينا تدا پیشروجا بارتيين كردي و جناوان انا كسا و تشاو دخوني والله ما مستأذ بخوا انا كسج دسبيك ناس الراس دبينم جدا مزراندن اويد قاوا قو بشتي شورشا سوري دسبيكر بالشش حفت مها وان لدار خست لقامشلو دبن نرينا املي سوري قاوا قد بنا نرينا امري سوري اشر ولد بيجم نقول له مثلا بيجم بامن ذكريتاين ليه امن حاضر بو وان خدا مزراند وكسك جوان نهات ندعوة كرن ونكسك هات بن شعب كرن جبردي هاوي برياري خوش نصندن وازدبين ليه داوية انه بو تمثيل ملتي مكر وقول له كان بارتيه سركتي دبون لي او بارتيه سركجي دوري خطا خد دچن ودوري دافاز ملت دچن از دبینم پیشرو جاوی و پاشرو جاوی نت بله باجار فرايبورغ المانيا سياسة مدار محمد سعيد الوجي قالك سباس بو في هفديتني بله تماشاوان هجا بولتنا ما بردوام له بشتينا برك لبرلينه كرد دوزا سرخبونا هريما كردستان دكن دريا حمي آلا فينرا جهاندنه ده ام بورنا هر نوچيك قالك شروع بيان ده اگر تبو خازا ناس بكش الدورة تشهد قلال يعني اورينت نيوز باجاري كركي لقي ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان ازادي الباجاري كوباني
بولتنا كردی د اورینت نیوز ده یکو بهستیه نوک یک و دیتیه لگر سپی 12 گوند هاتن رزگار کردن و شر رزگار کردن باجی دست پیکر و 3000 ولاتی لسر سینور ترکی آسمانه. دو اندامین انکسا خواجه انجمن ودکشینن و به بنای بیرانینا دامزراندنا یکمین پارتی کردی لسوریه لآلیه کی گلی و لآلیه کی دن شاهی. کمیسیون هلبجارتنا کردستان دبیجه تشتکی ما تنه بو هلبجارتنا سروکتی هریما کردستانه و بارزانی برای خودده ولات کندا و عربی. دوباره سلاف کمیسیون بلند هلبجارتنا را پرسیرین یا هریما کردستان راگیهاند که او دما که حتی هلبجارتنا سروکتی هریما کردستان نمایه و تیروان ناکه. کمیسیون بلند هلبجارتنه و را پرسیه ایرو لسر هلبجارتنه سروکتی جویا. پشتی جوینه بر پرسی کمیسیون شیروان زراری و دی جوینه که روزنامه‌وانی دا گوت که او دما که لپیشی کمیسیون هیا جبول درخستن هلبجارتنه کیمه. شیروان زراری دیار کرد که اگر سروکتی هریما کردستانه لسر دما هلبجارتنه تکذبه او ده هلبجارتنه ارگانیز بکن او ها گوت. امی دناف دو روژن بیدا برسا سروکتی هریما کردستانه بدن. لسر زانیاری نهزن پیشمرگین کردستان فروکین جنگین هف پیمان ناونتوی چند بارگاه داعش لشنگال توباران کرن و ده انجام دا هجمارک چکدارن داعش هاتن کشتن. یک جه فرماندار لیوای دانزانی هزن پیشمرگین کردستان لانیا شنگال مقداد سمردار ریزا راگیهاند که 2 حزیرانه و لگوری زانیاری هزن پیشمرگین کردستان فروکین جنگین هف پیمان ناونتوی به تندی دو بارگاه چکدارن داعش لطاخه سیده زینب دناف باجار شنگال دا توباران کرن. نافبوری آشکارا کرجی که لگوری وان زانیاریان که به دست پیشمرگین کتبون دا انجام وی توباران دا هجمارک چکدارن داعش هاتن کشتن و دناف وان دا 4 سکوانجی هبون. لگوری داخویانی سروکتی هریما کردستان ایرو سروک هریما کردستان مسعود بارزانی بریا بالا فرخانه حولیر یا ناونتوی لسر و خواندن کفرمی برو ولات کویت و امارات یا گرتی یا عرب بریا کتیه و بریاره لگل بر پرسین بلند ایوان هر دو ولاتان بجوه. لگوری داخویانی مجار سرکه یا هفدیتنا بارزانی لگل بر پرسین کویت و امارات دا که چند روزان بردوام دکه. شر داعش و پیوندی سیاسی و آبوری ین هریما کردستان وان هر دو ولاتان گوتو بیش بکه و آلیکاری و پیداوین کوشبر و پنابران لهریما کردستان هر وها قنصل خانه کویت لهریما کردستان تکزی کرد که ولاتوی به هیام بوری دا آلیکاری مروواهی بو شیوه نراست راست بریا نتاون یک بوی و گیهاندنه دست بیکه پنابران لهریما کردستان لیوی جاره و به سردانا سروک هریما کردستان بو کویت دا ده گوتو بیش بکرن بو کویت با آوائی که راست راست آلیکاری مروواهی بشینه هریما کردستانی. رواندا کرد لباجار برلین مشکل دار خست و تیدا داخوازا پشتگیری سرخابون هریما کردستان جو حکومت آلمان کرد. آگاهیم بهتر در راپور مکسیم عیسی هم تماشا کرد. با آمادهکردن و خواندنکی ji کۆمجوان و کۆمکارê welatiyên Kurd ji her çar parçeyên Kurdistanê li ber dergehê Wezareta Karê Derve ya Alman li bajarê Berlînê kom bûn û daxwaz li hikûmeta Alman kirin ku piştgiriyê bide serxwebûna herêma Kurdistanê. Welatiyên Kurd bi meşê li gel alên Kurdistanê sloganên serxwebûnê û stranên netewî berê xwedan dergehê Brandenburger Tor yê dîrokî û li wê derê kombûna xwe berdewam kirin. Ev armanca pîroz bêguman erk dixe ser milên penaberan, karkeran, xandekarên ku li serenserê cîhanê ê Kurd belav bûne piştgiriya vî daxwazê bikin. Ji vê hindê jî me jî îro paytexta Almanya li Berlîn daketin kolanan da ku piştgirî bidin daxwaza Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî.
برپرسیارên Komeleya Dostaniya Kurd Alman diyar kirin ku karê Herêma Kurdistanê diplomasî di van salên dawî de pir serkeftî bû û ev gaveke erênî ye ku ew herêm serxwebûna xwe bistîne. Şanseke destî Kurda da ji bo dewlet bûna wan divêtin em vê bigrin û eyro diplomasiyeta Başûrê Kurdistanê û siyaseta Kurda wesa dixwaze wesa bihêzbûne di gel welatên cîhanî û taybet jî Almanya û Ewropa ku nêzîkbûna dewletê ye divêtin em pitir diplomasiyet vî karî bikin û berev dewletbûnê ve biçin û mifayî ji vê firsetê werbigrin. Beşdarên vê çalakiyê ku Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê û hin welatiyên Alman bûn helwestên xwe derbarê vê babetê di riya Orient News re eşkere kirin. Em Kurdê Bakur dixwazin Kurdê Başûr statûkê çêbiwe em jî li gorî wê ji xwe re mînak bigirin û ji ber re moralik em jî bigîjin heqê xwe. Ich bin heute hier, weil ich die Unabhängigkeit... Ez îrol vê derê me da ez piştgiriya serxwebûna Kurdistanê bikim. Ji ber Kurdan tekez kir ku ew hevparekî dîplomasî ne. Nexwasim piştî berevaniya salên dawî. Nach über 100-200 Jahren. لە دوای شەڕی داعش ئیمڕۆ کورد ئیسپاتی کرد کە ببێتە دەوڵەت. ئیمڕۆش لەبەر ئەوە ئیمڕۆ لێرن کە یارمەتی کوردێک ئێمە کوردستان وڵاتی خۆمانە. بژی کوردستان بژی پێشمەرگە. Kombûn bi stranên Kurdî û govendê li gel daholozirnê bi dawî hat. Hêjayî gotinê ye ku piraniya partiyên siyasî yên Kurd ji ber sedem ne nediyar beşdarî vê meşê nebûbûn. Ravenda Kurd ji her çarpaçeyên Kurdistanê li Berlînê daxwaz ji hikûmeta Alman kir ku piştgiriyê bide serxwebûna Başûrê Kurdistanê nexwasim piştî şerê giran û berevaniya ku pêşmergeyan kir li dijî Komara İslamê. Maxim İsa Orient News Berlin. حالê me Kurdan ev li aliyekî şer li aliyekî defûzdirine belê. Li serêkaniyê rojana kel û pel û pêdeviyên jiyanê rastî buhabûnê tên û ev yekbar e ku welatiyên pir giran dike û jiyana wan zehmetir dike û her wiha hîn pêdevî hene cara yekemîn buhabûneke pir bilind tomar dike. Agahiyên bêhtir li ser vê raporê di rapora Azad Başûkanî da. Bihabûna pêdeviyên xwarin û kel û pelên rojane bûye navnîşana van rojan. Nexwasin piştî şerê bi Daeş re li Başûrê Hesekê û dorpêçkirina vê rêxistinê ji bajar re bi armanca danîna ambargoyê li ser parêzgehê ku pê re tengavî û astengiyan peyda bike. Xwediyê dikan û firoşgehan dibînin girtina riyên bazirganiyê ji aliyê Daeş ve ew sedema serekeye ji vê bihabûnê re. ڕێگرتی دمینن ئالیا حەسێکی شەدادێ دڕ و سێ ڕۆژە سیارە دمینە بار ناکرێت دمرم بوارێ بەسەر وەک ئەو وەک خودرا خەرا دەبێت بەرڤی هاوی جباری حەساب گشت بۆ زنەی مەحسوبێ تێفروش بە ئەسعار ڕادم آخر جار 475 ڕقم پێنجسد بوو یعنی ئەف زێدەی ویای دەرنەت کرد نەکێ ویای یاخی ڕێ هات گرتن شەر لە پێشی مەواجی بۆ هات دەبێت هەر تێ گشت مەحسوبێ یعنی گشت مەحسوب خەیەسان مەخسە گشت مەحسوب دابێ سەر وەزنەی جباری بۆ هات دەبێت Sedem pirin û bi bandorin lê tenê millê welatiyan bargiran dibe ji ber bihabûnê û hin pêdevî hene carayekê digihêje vê bihabûnê. مواد غذائي قش بهاي بشكل عام يعني الكلاب مريشكا بحفص ورقيه مريشك بندوره بدسديه بعجاني سور تناسكر بطاطا بسدو بينجي بشمش بشارسدو بينجي كرز بحفصدي يعني بهاي قش بهاي تشو بقرب بهاي تأثير خرط المعيشة ديك يعني كلا يسود داور رجع كريم بيس ورقة تناسكر يعني أما تشو بقربوا هاي يعني كيف فقير وشاو كيلو مثلا بريشكا كيف بخو وشغلتنا يعني مشكلة مثلا معيشة مشكلة يعني روشا شر و بردوامیا کریزا لشکری و اولهی بهابون پیدا کریه هر وها تنبونا ریم بازرگانیه و جیانل سرولاتیان زحمت تر بکه نخاسم کو روژیا رمضانه دبه میوان لبردریه وان ولاتیان دروژیم بده آزاد واشوکانی اورینت نیوز سرکانی به خلاتکرنا 5 چیروکناسان ده لقامشلو فستیوالا چیروکا کردی آ دویم به داوی هات درباری و فستیوالی کو هفته که ناوندا محمد شیخ و بردوام کرد نوچگی هانما جانو شاکر افرا پرجمره آماده کرد هم هفرا تماشا کرد
ڕۆژاداویش مەهرەجانە چیرۆکە کوردی یا دووەم بشاهیەک ji کەلەپۆری کوردی دەست پێ کرد و بەلافکردنا بەدەهان باوەڕنامە و خەلات بداوی هات لە گۆری رێڤەبەریە مەهرەجانی ئارمانجا واش پربوونە بەلافکردنا ڤان خەلاتان داکۆ ببە پشتگیری و نافتێدان ji هەر کەسێکی بەشدارە. گۆر یعنی ژن و جارایەک هەمین ئەز چیرۆکێ دنڤیسینم ولو سەرکەفتی دەرکێت فێوێم مۆرالێکی پر مەزندان مەش بۆ ڕۆژنی پێش ئەز هینا بێترش بنڤیسینم براستی gelekî xweş bû ev şeş heft rojê me pê qedan va ginavêm gotin nûvat caiza awel yanî xelata yekemîne gelekî kêfam hat û ez tim dibêjim yanî dilê min nema ez nemazan pê skûda kêm yanî Di heftiya Mehrecanê de seh çîrok hatin xwendin 5 wan xelata çîroka Kurdî wergirtin lê li gor hindek şopîner asta gelek çîrokan asta Mehrecanê bilind nekir. وەکو جێ gelekî fermî bû û taze bû lê tişta dihate xwestin ya ku etêbîniya min tê de gerek çîrok dibin komîta nirxandinê hebane komîtek pispor bane astek ji çîrokê danî bane ku çîrok kîja çîrok derbas bibe û kîja çîrok derbas nebe. Birastî dema ku biryar hat sendin ji bo xatirê li darxistina Mehrecana çîroka domîn ya Kurdî arman jî ew ku her nivîskarek her çîrok nivîsek bikaribe lê beşdar bibe û her kes bikaribe çîroka xwe lê bixwîne wek her kes dizane çîrok nivîsên me gelekî kêmin lewra me xwest ku em piştevaniyê bidin bankesa. Rêveberiya Mehrecanê da zanîn ku du şand yek ji Başûr û yek ji Bakurî Kurdistanê wê beşdar bû bane di Mehrecanê de lê ji ber astengiyên sînoran nedikarîbûn bigihêjin Qamişlo ji aliyekî din ve li ser nebaşdariya Kûbanî û Efrînê bersiva xwe wisa da. Lê me dixwest got li ser asta Rojava nivîskarê me û rojnebîrê me ê Kobanê û ê Efrînê jî me nikarîbûn em wana dawet bikin ji ber rewşê şer got li wê de gelekî giring bûn me nikarîbûn em wana dawet bikin me di Rojava de di bajarê Qamişlo de me dixwest em vê festîvala hanekê li dar bixin. Têzanîn ku di sala 2014 de Yekîtiya Nivîskarê Kurd li Sûriyê Mehracana yekem li dar xist û înisiyatîvek belav kir ew bû ku roja şeşê meha şeşan wek roja çîroka Kurdistanî bête destnîşankirin. Îsal di heman rojê de Mehracana duwem bi serperiştiya Destaya Çandê û hevkarî bi Yekîtiya Rewşenbîrê Kurd li kantona Cezîrê hat ildarxistin. Canoşakir Orient News Qamişlo. Di dawiya bultena me de dubarekirina ser nûçe. Li girê spî 12 gund hatin rêzgarkirin û şerê rêzgarkirina bajêr dest pê kir û 3000 welatî li ser sînorê Tirkî asemane. Du endamên enekese xwe ji encûmena vedikşînin û bi bonaya bîranîna damezrandina yekemîn Partî Kurdî li Sûrî li aliyekî gilî û li aliyekî din şahî. Komisyona hilbijartina Kurdistanê dibêje tiştekî me tune ye bû hilbijartina seroketiya Herêma Kurdistanê û barzanî berê xwe dide welatên kendavên Erebî. Belê temaşevanê hêja li vir em gîştin dawiya bultena îro heta bultena siba her şad û bextewar bin.